Ngiyakhuleka kumagumba manomhlaba, ngiyakhuleka indlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla sanibonani. Ngisacela ulungisa nale ndaba yokuthi ngumntwana ohamba namakhehla. Uzubone bantwana bamakhosi ukuthi aninaki. Mangithi mina ngumntwana wamakhehla, kodwa khona bangibiza ngogogo. Kodwa ngiyasho ngithi ngumntwana wamakhehla. Hayibo, nakani, ziningi izinto eningazinaki. Nakani, angisugogo, ngihamba namakhehla. Uzobona ukuthi uthini-ke, kodwa mina ngiyindlondlo. Yes, ngihamba namakhehla. Okay. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba abantwana bamakhosi abahamba bayothwasa, babuye ekuthwaseni abangasebenza, babuye ekuthwaseni bengaqedanga, mhlawumbe baphume ebusuku bebaleka, abanye bahamba bashiya zonke izinto zabo bashiya kanjalo, abanye benzekalani. Ziningi izinto ezenzakalayo lapho beshiya khona, bebona ukuthi hayi bona bafanelanga ukuba kule ndawo. So ngikhuluma nalabo bantwana-ke labo bamakhosi abahamba bayothwasa. Labo bantwana labo abanalo iphutha labo bantwana, ngoba amaphupho kwesinye isikhathi ayasimisleader. Amaphupho asimisleader, asikhombisa izinto eziningi, asikhombise singena emizini yabantu, asikhombise sifika kuphi, asikhombise sihamba sifuna imizi nemizana le esilayelwe yona ukuthi soyifuna. Mina-ke into engiyaziyo manje, engiyibonayo futhi engiyaziyo for sure ukuthi kusuke kwenzakaleni, usuke uthole imimoya emibi, imimoya yobumnyama, namathonga still esihamba nawo. Akhona lamathonga angcolile ohamba nawo, likhona leli elibi elalihamba lithakatha, maybe elalihamba linenhliziyo embi, elalihamba lenza izinto nemikhuba le wena ungekho, kodwa namhlanje lizokufaka wena, lihambe likufake likudukise, likufake endaweni la kungafanele ngabe likufaka khona. Okay-ke, usuhambile-ke waya kulezo zindawo, uhlele ekhaya manje wenzani? Usacanukile? Usathi wena wahamba wayothwasa wabuya wangenza lutho? Usacanukile ukuthi wena wadukiswa imimoya le eyenzakalayo egcwala yonke indawo, le imimoya engcolile? Cha, ikhona phela imimoya yobumnyama, imimoya engcolile ehamba isinamathela. Ngisho emanzini nakhona ikhona imimoya yobumnyama, ngisho ey'ntabeni ikhona imimoya emibi, ngisho kuphi ogwadule. Mayibona umntwana wamakhosi, ngoba phela sikhere le light le esiyikherile esihamba nayo, so iyafuna ukunamathela le mimoya le, ifuna ukuthi nayo ineseke. So-ke manje ungazisoli okwenzekile kufana nokudaliweyo. Noma ngabe wahamba wayothwasa kawu-10, noma ngabe wathwasa kawungaki, usese umntwana wamakhosi, usasene-light leli elikhona, kodwa elidinga ukuthi manje maliphekwe le light le. Awufuni nokuphekwa nakakhulu. Uyazi ukuthi umntwana, especially esikhathini esiningi labantwana laba akwenzekalayo ukuthi abantwana bamakhosi abahambile bayothwasa basahlupheka, namanje baxakekile, indaba zabo exakekile, kunzima, basuke bedinga nje izinto ezincane, mhlawumbe 1 2 3 ukuthi makwenziwe lokhu nalokhu, ukuze kukwazi ukusuka lemimoya eyamnamathela ngalesikhathi engene egodlweni, ngalesikhathi engene ey'ndaweni abangazifuni, ngalesikhathi engena ey'ndaweni abathwele nakuzo. Ngoba phela vele kuyenzeka ungene endaweni uthi wena uyothwasa, kanti lapho kusetshenziswa something noma okuthile okungakuhle kahle okuzofike manje kunamathele wena mntwana wamakhosi, bese ingelosi yakhe iyabaleka. Ngalesikhathi ibalekile ingelosi yakho-ke, wena ususele nje. Ikhona kodwa ikugadile, even namanje uyazibona ukuthi ungakanani, uyazibona ukuthi umdala manje ungakanani, kodwa ingelosi yakhe iphe kwakho, ingelosi yakhe ikubhekile, iyakuhlenga. Kodwa into enkulu engakwazi ukuthi iqaqele kona ukuthi mayikunikeze i-direction yokuthi susa lokhu ngalokhu, ngoba unemimoya yobumnyama, imimoya efuna ukuhlanjululwa, efuna ukususwa, not ukuhlanjululwa ngamanzi, imimoya edinga ukuhlanjululwa. Bese kuma uyongena emanzini, uyazizwa lezo zinto lezo, usahleli unamathelwe imimoya emibi.
ukhathele kanti akufanele ngabe uyakhathala kufanele ngabe uyasukuma ngoba even ilokhuzana ingelosi yakho iyakufuna ingelosi yakho ikulangazelele ifuna ukuthi uyazi ukuthi ingubani ifuna ukuthi uyazi ukuthi yona ingubani ikuphatheleni ikuphathele izinto ezinjani so ke nje sukuma sukuma ngisho nje yabo nje mangikhuluma njengamanje ngisho kuwe wena ongibhekile ongilalele uthi we mina ngahamba ngayothwasa kuseza ukulunga lutho mina ngahamba ngayothwasa kunje kodwa namanje still wawuhambile uyothwasa uyabona emaphusheni akho kuyavela kancane ukuthi lento ikhona iyavela lento lekukhomba emanzini iyavela lento le ekhombayo ukuthi wena ungumntwana wamanzi so ke ungapheli amandla ungapheli umoya sukuma uzithathe sukuma ulungise ngoba kuyafana mntana ethonga noma ungahlala ungalungisi amakhosi akungibathile ayakufuna amakhosi ayakufuna mntana ethonga uyabona nje lezi zinto lezi zihamba kanje kufike kuba amakhosi angibathileyo amakhosi qale kube liwele lakho leli lihamba phambili eligijimayo isithunywa esigijima phambili sifuna ukugijima ukuthi mangifike la ngiphakama khona bese kuqhamuka amakhosi angibathile yes uthi nawo amanye amakhosi asimbathileyo kodwa umuntu nomuntu uzozibonela khona ngoba uzothi uyakhuluma la ndabani la hayi sekuyinto yabo ukuthi amakhosi maningi amakhosi awagcineke kuthina thina abantwana bamakhosi mawuphume nawe emntwana emakhosi uhambe wenza izinto zakho ukuthi uzokwazi ukubona amakhosi ambathe wena ukuze uzokwazi ukwazi amakhosi ambathe wena ukuthi powerful kangakanani awobani lamakhosi uyayibona leyo nto leyo engikutshela kona mina manje ukuthi uma ngabe amakhosi engibathile sekhona wonke indlondlo yakho umnikazi wempilo yakho uyasebenza asebenza uthalungisa indaba zakho zamathonga uma ngabe kwakukhona ithonga elihamba nawe mina ngikhuluma ngamathonga omndeni wonke ngikhuluma ngomsamo wakho umsamo wena uqobo lwakho amathonga ahamba nawe lamathonga ahamba nawe ke uma ngabe kukhona senkingeni amakhosi azokwazi ukukubonisa ukuthi nangu ngamaphupho ukuthi mlungisele wenze 1 2 3 akubonisa ukuthi nangu lungisela nanti ithonga lakhe lubani ukuthi nokuthi ngesikhathi sifanelekile amathonga ohamba nawo anesikhathi sawo sokuthi manje mawangenise mawalungisele mawenzele izinto zonke ukuze kwazi ukuthi bonke labantu bayasebenzisana ngoba nabo amakhosi akufuna nawe amathonga akho ukuthi mawaphakame asebenze abe khona endleleni esihambayo awuhambi wedwa namakhosi kuphela uhamba namathonga anikezwa wena ukuthi mawahambe nawe especially nje kufike kube nalo ohamba phambili ozokutshela ukuthi mina ngingusibani mina engihamba nawe impilo yakho yonke ozozisha igama noma zisho nesibongo sakhe ukuthi ungubani uma umkhulu maye ugogo so ngikhuluma nawe ke mntwana owahamba wayothwasa alikho iphutha lapho futhi akusithona indaba yethu leyo ukuthi singalokhu sikhombana la kwamoya akulokhu ukukhonjwana iminwe akusinto yokukhonjwana into enhle yokulungisa sizile la sizolungisa sizanga la kuzokhomba ngeminwe ukuthi wawunjani makunje kuzolungiswa vumela ukulungisa futhi vumela ukulungisa ayi ukuhlala nje uyitshela ukuthi nje kuphelile ngawe no akuphelile ngawe bayakufuna abantu bakho ayakufuna amakhosi ayakufuna amathonga akho bayakufuna emanzini yisi isikhathi lesi mawungabonakala njengamanje usukuma uyimisela ayagijima nawe akulekelele kuyo yonke into oyenzayo agijima amakhosi akulekelele uthi mawuthi uyaphaphatha ngelilanga uyibona uhleka wedwa uthi ngaze ngathandwa emhlabeni uzibona ukuthi ngaze ngathandwa kulomhlaba engiphila kuwo kanti ngempela bengikuphi ngempela ngingazi ukuthi kanti ngithandwa kangaka siyakuthanda uyathandwa amakhosi ayakuthanda sukuma ulungisa izinto zakho ungazijaji
akekho umuntu ongenayo indlela la hamba naye acwila khona. Sonke sineyindawo la sacwila khona kodwa savuka. Vuka ke nawe, vuka amakhosi ayakufuna. Ndlondlo.